baratubwira ngo basha twabanaga ngo mugende ngo maze ngo amapepe y'abanyakenya ngo arabakorera igitangaza aho bakazamatugira gutya aho noneho ako kanda ndavuga ati noneho cyagisirimba tuba dukubita kiye kudukoza isoni ha nitwanga isoni ziradukora nitugenda nano uyu munyakenya ameze gute ngira mugenzi wacu tugende tumukorere gahunda aho twamusanga Rishari nawe araho ngaho yari ataremera Yesu yari ataramenya amahoro yo muri Yesu yari ameze ukuntu ariko umunyamurenge nyine abarakuriye mu ikanisa azi ngo gusenga ni sawa ndamubwira ngo Rishari wewe dufashe fata aho hepfo arafata dukubita amapepe duhamagara Imana Isiraheli amanukira aho iramanuka tugire gutya munyakenya yumva haleluya Bwana sifiwe muri ubuzima harimo ibiturwanya nuko harimo abatuvuga nabi yo jambo uzarimenye bavuga gute Bwana sifiwe umaze gukubita amape rwandiko rwa 3 rwa Yohana yandikira umugaragu w'Imana Gayo aramubwira ngo Gayo namenye amakuru yawe namenye ukuntu ukora imirimo y'Imana neza namenye ukuntu wakira abashitsi atukuzo Yesu kandi ikibazo mfite ni cha Deoterefu uwo muntu nandika itorero amakosa azadukorera nandika itorero ukuntu azatuvuga nabe amagambo yamanjwe kandi namenye yuko nushatse gucumbikira abashitsi ngamubuza ndetse akamuhagarika mu materaniro ducaye ba Deoterefu mu izina rya Yesu bagenda bavuga abantu amagambo mabi bagenda basebya abantu amagambo mabi bahimza abantu amazina babeshe abantu ibintu bimwe n'ibindi tugere gutya tubashambure mu izina rya Yesu haleluya we atukuza Yesu umunsi umwe Dawidi umugaragu w'Imana Dawidi aragenda Sawuli amaze kumwirukana ngagera ngo mu nzu y'umutambyi aramubwira ngo pereza ku mitsima nirire kabisa ndashonje atukuza Yesu amuhereza ngimitsima ngo ariko wangaho hafi hakaba hari Dowegi ariko ba Dowegi we ngo agere kwa Sawuli ngo aravuga ngo jewe nabonye umutambyi ngo agishiriza inama Dawidi ngo ndetse yamuhaye n'amahamba ngo amuhaye n'imitsima Sawuli aravuga sha ndama mbica bose afata abatambyi b'Imana 85 abwira abasirikare ngo abantu ni mubice abasirikare twebwe kuva tubayeho titworwa twica umutambyi w'Imana baramubwira sasa we Dowegi we wavuza amagambo ngwino wica abantu Dowegi ngabakorera igitangaza Dowegi ntambabaza dufitiye Dowegi ntambabaza afite ubuzima bwawe Dowegi numubwira amabanga yawe nakubona n'ibyashu zahagase niba Dowegi babihagazemo ariko turabashambure mu izina rya Yesu
turafata ibyacu mu izina rya Yesu. Amen. Imbaraga z'Imana Hallelujah. bakubita hasi kubwa imbaraga z'Imana. Atukuzwe Yesu. Haimbaza. Nakubwiye ngo kugira ngo ubone Imana Aho. banza wimenye. Umenye aho wavuye. Umenye iwanyu. Umenye ubuzima bwa. Umenye ugutunze. Utumbiye Imana. Wikwishinga abantu. Wikwishinga abantu. Bwana sifiwe. Abandi igituma bareka Imana. Nababwiye ngo isezerano iyo ritinze abantu bazava ku Mana. Bakavuga ngo barampanuriye none barambesha. Ndakubwiye ngo Imana ntizibesha. Isezerano ry'Imana ntabwo rizarihera. Hari umuntu umwe agakuru kamwe numvishe ngo akoraga ibintu tibicemo. Yatangira umushinga ntucemo nk'abandi. Yaririmba ijwi ntirisohoke nk'abandi. Ikaza rigenda gutya. Atukuzwe. Ashaka umuntu umugira inama. Agenda abwira umuntu asiwe. Jewe iyo nkoze ikintu mu bandi abandi bagikoze cyakunze, je ntikizagikunda. Reka nkubwire. Woshaka nk'abandi ukabura abandi. Wobyagwa nk'umukobwa nk'abandi ugatinda gushaka. Woshaka uri nk'umuhungu nk'abandi urugo rukakunanira. Woja gupagasa nk'abandi ugataha nta kintu utahanye. Woba umubyeyi wobyara nk'abandi ukaruswa n'abatarabyaye. Tureke kubeshanya dushaka Imana. Tugire gutya. Haleluya. Amen. Hey. Abwira wa muntu aramubwira ati sasa nimba uzi ukora ibintu ntibicemo ngwino nkwereke. Aramujana ngamuzunguritse inyuma y'inzu. Aramubwira ngo reba bino byatsi nateye. Urebe n'uyu mugano nateye. Aramubwira ngo ibi byatsi bimaze imyaka 5. Nabitereye rimwe n'uyu mugano. Atukuzwe. Uyu mugano umaze imyaka 5 wanze gukura. Ariko sinarambirwa ngomeza kuvomerera, ngomeza gushiramo ifumbire, ibyatsi birazamuka birawurenga. Atukuzwe. Aravuga ngo mu mezi 6 uyu mugano watangiye kuzamuka ugira metero 20. Mu mezi 6 umugano wari umaze imyaka 5 nagiye kubona mbona urazamutse ugera muri metero 20. Aramubwira ngo izo ngizo bishatse kuvuga iki? Aramubwira ngo uyu mugano ngicyatumye utinda mu butaka ngo kugira ngo baze ushore imizi ngo imizi ibashe kugera kure izabashe kuwufata mu gihe uzabageze hejuru. Reka nkubwire wowe ntabwo uri ibyatsi ngo urabona abandi ngo bageze kuri iki ngo abandi ngo bageze kuri iki. Oye we nturi ibyatsi wowe uri umugano. Kurashora imizi kugira ngo uzagere hejuru kure cyane. Wigira ikibazo ngo abandi bageze kuri ibi wowe ngo mbere yawe. Oya wowe uri umuntu ukomeye, uri gihangange, uri murashora imizi kugira ngo uzagere kure cyane. Nugera kure cyane ya mizi izabashe kugufata. Atukuzwe Yesu. Amen. Nimba twarasogongeye tukamenya ko umwami wacu agira neza, nitumwegere niwe bwerizima ryanzwe n'abubatsi. Ariko kuma Yaratoranye. Ariko kuma byaratoranijwe. Ijambo ry'Imana ridufashe. Amen.
oh, oh.